Dveri su danas u Novom Sadu da bi promovisali svoju porodičnu politiku. Mislimo da su Srbiji potrebna vesela lica, raspoložene porodice i verujemo da su Banat, Srem i Bačka dovoljno bogati da niko u Srbiji ne bude gladan, da bude bez struje i da bude siromašan. Nismo zadovoljni kako je pokrajinska vlada preraspodelila sredstva vezana za demografiju i za pronatalitetne mere i mi tražimo od vlade Vojvodine da se osnuje poseban fond na teritoriji Banata, Srema i Bačke koji će se baviti posebno siromašnom decom. Ne možemo u 21. veku da dozvolimo da deca budu gladna, da nemaju struje, da nemaju osnovni pribor za školu i sredstva za higijenu. Zato pokrajinska vlada mora da osnuje ovaj fond za siromašnu decu.